Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tuba ikaze tubashimire ko mudegeshinye gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Protector Kingoro mba nagarutse narakaye. Ngo je sinze kurakara kwero. Andotse ubwo gutwenga. Ndatwenga ngasanga natwengeye n'umwasi wanje sha ariko basi mwebwe mwubawe kuko butuma dushika mu masezerano Imana yadusezeraniye. Mukiraba mugifsura amaso tubana yadutera imbere namwe mvuga ngo vipi nyene. Imana ronisike rihebu wayo uyubahira mwemera bagatega imitego nayo igacakanzo umuntu akibandaniriza basi bagahekenya imisaya mwohekenya ibigori naho ko tutazopfa taragera Imana itaravuga ngo dutaye wapi canzanye kuri no sinzogikora kugeza nzambe ipfuze canke imvuye ageze ariko apana ngo ndakenyutse wapi karagaciyemo rero ikaturamukanye Kigaro chuno musi ndi kumena wizo B hariya murande kwa masanamu ariko kandi kurundi ruhande ndi kumena gwagwaruka hano hafi yanje mbona Sofoni yiteguye Sofoni tukuramutse nanjye ndabaramukije meze neza ndashima umuremyi asante sana tuzakuwa turi kumena Nana tuva bien bonjour bonsoir bon après-midi ni sarade sarama pani sarate wozimpa nozikorera umuti turi kumena Iva rindetse ndamutazira ndagihoceje araja arakifugira ariko bwa iryo zina ndumva ryaryoshe warivuze akabitsaba kubwira mwijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese ibyo yiyaturiye ibyo yivugiye n'akanwa kiwe byatsobatswe ko rero Jesse bakoze bazwi ibyawe byivugira hajya Iva mutazirana je banyita Iva irindi Ezekiel irindi ni Ezekiel Nzeyimana ariko ijya kane rirahari ijya kane ariko bana mwindenga hari pe oya cha kuri Facebook bana mure kudwenda ndika kuri Facebook okay muri comment baratubwira icyo babonye rigira jewe ndabivuga rigira kane waragiye muri Facebook okay bose barambona isura mwandike Iva byonyene tuza kuraba ibirenga oya bayiva baca baza ari benshi none nanje ndazamwe none je vugisha ukuri ko ari ntutse niba ukeneye kundaba uje kuri Facebook wandike Iva Mireye atasante ngabivuga umuntu umwana gumatagase kumba yisiga amavuta ya ba Mireye sha oya urabona nirabura nk'igikara oya Mireye kubabesha zagenze guteyitwe Mireye mo ruriya rubuga turusangiye turi babiri ubu tukwise Mimi karabaye sasa nabyise mbibona ntangorane ibyo muzahamagara byose nzita uzoguhamagara Mireye ntibizokubangamira uruhu ariko wana namayice kinyo aritaba oya icyo ni cy'abahungu ibaze Mireye ari ya ndabaramukije w'izina rya Yesu amen Bwana Mireye turakwakiriye mba karibu muza duhimbaza Imana ababikunda aratucanira ricesha umuhungu Mireye ngo bagomba bambandanye mwakira uwundi reka tugeze aho bazi tuzobigaruka ko muri cya kiganiro cy'intahe dushingira intahe igituma yitwa Mireye kandi ari umuhungu ubu tuba tumwita tuti ni Mimi Mireye bisona ukuntu kabisa ubu rero nzora ndaguhamagara Mireye oya friend vuga aro Mireye urati ende uramusubiramo twumva reka twiyakirire gigire ninyo amahoro meze neza uri kumwe na Mireye Hanita Mireye Hanita Mireye Jewe mubango dukundanye dukundanye na Mireye umba umukunzi w'abantu benshi twakire Lidia tukuramutsa amahoro y'Imana Lidia amahoro bana bane nawe amen meze neza ego ndashima asante sana nimwijya kara Mireye si wiwanyu no wiwacu twakira ndariya ni mama Martine abaramukije mu izina rya Yesu
Amina. Umeze neza? Ashima. Wabonye Mireille? Ndamubona. Ariko so iwanyu shano iwacu. Eko nta jipo azigera yambara. Tubise Mireille yambara ipantaro gusa ijipo ntumugore. Ajya zina nari narikaniye. Si buri pfuzi. Ntugivugiye se? Ureka tugiye kurimanuka kore. Twakire ndariya umwamama yinitse. Mwite Elianinho tukwakira. Rima ivyatsi. Amahoro cyane. Umeze neza? Yego. Yego, umizi warakunganiye yaya yitwa Nana tuvabye. Rima ivyatsi. Oya ni Riminoti. Riminoti. Basha, utofite nde ukanyenyeri gusa umubwira uti yana ndungikira hano ariko rero mutatsiranye ntago je nuko nyene tuba tuzinanye ko duhurira hano. Sivyo none niko yabimeze. Vuga ikinde kiki ibintu byo no byose no musa ruburyohe. Oya naje no guhindura izina kwera. Ariko ntuzace witwa icy'abahungu. Uzoca witwande. Kararyosha kagazina. Uzoca witwande. tuvavye ntazo rikureko Ariko azokongera kwirinda. Ry'umuhungu yitwande rero. Uracari terishari. Yebira harahishu. Buriho turaje tukwite Yozefu. ya intumwa y'Imana Abayapani cyane ntumwa y'Imana. barashobora Uvuga uri inyuma y'amarido naho. Uri inyuma y'amarido. Nangorane. Ngaho bifatanye. Bifatanye twumva. Bifatanye. Nana Joseph. Biraca? Kavuge neza shakire nako kantu bakumve. Bigize gute? Birajanye. Uwo mpaririza natari ku rutoki. Mundabire n'ivyo bambaye. Mundabire. Jemba nateguye simfa kuvuga mpubutse. Nuko reka tugezeho rero kwa rukwakirana twinjire neza mu kiganiro cyacu nyezina kino gice cyariwe guhimbaza no gutazira turekere vora tuyerekeza kwa Mireille hariya kwa Iva Mireille ni Iva Ezekiel Nzeyimana Mireille tukwakira uyobora kino gice welcome ya buretse ndagomba amen buretse mwereye ndagomba buri umwe wese vraiment yiyumva afate courage sibyo afate courage buri umwe wese kuko ndagomba duhimbaze Imana tubikunze sibyo abari hari abari kuturaba ndabasabe nabo vraiment baryoherwe ariko izo zose ndaba ndazirimbirako wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Heshima na utukufu. Yesu ataye heshima na utukufu. Yesu ataye heshima na utukufu. Yesu ataye heshima na Borime. Yesu ataye heshima na utukufu.
wastahili heshima na aya ya 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 Yesu wastahili heshima na utukufu aya la 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 Yesu wastahili heshima na utukufu la 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 Yesu wastahili heshima na aya ya 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 Yesu wastahili heshima na utukufu
yote Yesu mwambie, atakushindia Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, anaweza yote anaweza yote Yesu mwambie, atakushindia atakushindia Yesu mwambie, oh mwambie mwambie Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, anaweza yote Yesu mwambie, atakushindia atakushindia Yesu mwambie. mwambie Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, anaweza yote Yesu mwambie, anakushindia yeye, mwambie mwambie Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, anaweza yote Yesu mwambie, anakushindia Yesu mwambie, oh mwambie tia mwambie Yesu anaweza yote oh atakushindia Yesu oh mwambie tia mwambie Yesu anaweza yote anakushindia anaweza yote anakushindia tunachora kuimba tunaimba
uzi ko mu ijuru hari imana ivyo bikubabaje imana irabibona nuko ni hano dusoterereye kino kiganiro cacu kino gice cariwe guhimbaza no gutazira nino turangirije dushimire mwebwe twateramanye dushimire Wizobit ari kumwe inyuma ya kamera ariko kandi by'umwihariko dushimira no kwaruka rwakoze bidasanzwe kugira ngo dushobore guhimbaza no gutazira muri kano kanya katubike banure dutarika ibiganza tubabwira tuti bye 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 Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.